Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ishirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique ririyamiriza iyicwa rya Karema Ngingo Revoka yarashinzwe komisiyo y'umutungo muri iryo shirahamwe. Yarasiwe i Maputo ku mugwa mukuru wa Mozambique ejo kuwa mbere n'abantu bataramenyekana. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma amaze kuvugana na Cleopas Habiyaremye, perezida w'ishirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique, atangura amubaza uko iyicwa ryiwe ryabaye. Mu masaha 11 y'ejo harayashize nibwo imodoka eshatu zakurikiranye umuvandimwe wacu witwa Revokati. Imodoka imwe yo mu bwoko bwa Toyota Mark 2, Mark ya kabiri, igerageza kumusatira cyane kugira ngo imubuze gukomeza inzira igana iwe. Ako kanya izanye mu imodoka yo mu bwoko bwa Toyota ya Jeep ya Fortuna, niyo yarimo abantu, we yari mu kamodoka gatoya ka marka Toyota Vitz. Uburyo Jeep cya Fortuna cyasaga nkaho kimuri hejuru, niho rero umuntu wamurashe amasasu 6 yari muri iyo modoka. Kandi noneho ubwo imbere ye muri metero 150 ubwo umuryango wiwe hari hahagaze imodoka y'ibirahure byijimye, yari itegereje kugira ngo nashobora gucuruza imodoka ebyiri nayo ihita imurangiza. Ibyo bintu ukurimo kubivuga gutyo ubisobanuye nkaho ari bimwe tujya tubona muri za filime, kugira ngo bijye kuba mu muhanda w'i Maputo, umurwa mukuru wa Mozambique. Inzego zishinzwe umutekano biragaragara ko mu by'ukuri ari ikintu zashoboraga guhita zibona ako kanya, kuko uko bivuze niba ariko byagenze byagaragaraga cyane. Uko bivuze ariko byagenze nanjye uko bivuze, kandi nanjye niko natwe impungenge dufite nuko iyo saha ya saa 11 ni isaha abantu benshi baba bari kujagata, kandi ahantu Revokati yaratuye ahantu yarasiwe ni ahantu hagenda abantu benshi cyane, abantu baba bari gutaha bava ku kazi, amamodoka bari menshi, ku buryo nanjye numva ko bidashoboka ko imodoka eshatu zishobora gukora igitero kimeze gutyo hanyuma zose zikagenda ziboneye urengero. Abapolisi bashatse gukurikirana uko byagenze, ndemeza neza ko babona ukuri. Hari abantu se mukeka baba bagize uruhare muri iki gikorwa? Ntabwo njyewe mvuga ko nkeka, ndemeza neza ko igikorwa cyakozwe na leta ya Kigali. Ivi Kigali ite gukora ibintu nk'ibyo muri Mozambique, igihugu cyigenga gifite igisirikare n'inzego z'umutekano? Ntubona ko waba ukabije gushinja leta y'u Rwanda nta n'ibimenyetso bifatika ufite? Ntabwo nkabije, kuko Revokati yatangiye kugendwaho n'iyo leta ya Kigali kuva mu mwaka wa 2016. Icyo gihe bashatse kumugaba igitero iwe mu rugo, Imana ikinga akaboko, imodoka yiwe wagendamwe n'obiri bakurikirana, byageze ku mugoroba arayihindura, noneho imodoka itwarwa n'umwana we yagenda ajya mu rugo. Noneho bakurikiranye imodoka, bageze iwe basanga bari bizeye ko yinjiye mu rugo, bahita bajyayo barasaka baramubura. Noneho yaje kuza mu yindi modoka asanga iwe bagabye igitero, ahita akomeza arabahunga. Kuva icyo gihe rero kugeza magingo ya Revokati yakomeje kugendwaho n'iyo leta. Akantu kose kabaye muri Mozambique wasangaga ibinyamakuru byo mu Rwanda ari we biheraho byandika, hari n'abandi, ntabwo ari we wenyine. Niyo mpamvu dufite ubwoba ko ibyamubayeho bishobora no kuba kuri bagenzi be no kuri bagenzi bacu bakomeje kujya bandikwa n'ibyo binyamakuru batunga agatoki iyo leta, ukabona ko ipfa gutunga agatoki gusa kugira ngo ibateshe umutwe no kwanduza isura yabo, niyo n'igihe n'igikora izakore amarorerwa nk'aya yarayikoze. Ntabwo uri gukabya, ni ibintu bigaragarira buri wese ko Revokati yishwe n'abantu batumwe na leta ya Kigali. None se Bwana Habiyaremye, koko kuvuga ko udakabya, ni ikihe kimenyetso kigaragaza ko abo bantu bagiye gusaka iwe ari Kigali, ko abo bantu bari muri izo modoka ari Kigali? Ikimenyetso kigaragara gifatika uretse kuvuga ko bamugenzeho ni ikihe? Bavugaga Ikinyarwanda? Ntabwo twashoboye kumva, nta muntu ashoboye kumva uko bavuga, ariko icyo wenda dusuye inyuma muri 2016 abagabye ibitero iwe bari bayobowe n'umunyarwanda wari uhagarariye icyo bitaga diaspora. Icyo gihe n'ambasade y'u Rwanda yabaga muri Mozambique. Ubu rero icyo gihe bavuga ko bari muri diaspora, bavuga ko ari bahagarariye mu gihugu cy'u Rwanda muri Mozambique. Byaje kuba ngombwa kujya mu nkiko. Noneho mu rukiko rero niho ukuri kose kwaje kugaragarira, kuko uwo nguwo wari uhagarariye diaspora yavuze ko ibyo yabikoze mu rwego rwo kugira ngo yari yatumwe na leta ye kugira ngo ahangane n'abo bantu bashaka kurwanya leta ya Kigali. Ibyo byavugiye mu rukiko ku manywa y'ihangu, hari abanyamakuru, natwe twari duhari, twabyumvise twese. None ubwo kugeza ubu njyewe ndagira ngo nkumenyeshe ko abaturage ba Mozambique bakunda kandi bishimiye impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique. Leta ya Mozambique igomba gukora inshingano zayo, ikadushakira umutekano, kandi uburyo bwo gushakira umutekano nuko bwa mbere igomba kubanza kwerekana ibyo bintu biri gukorerwa impunzi z'abanyarwanda uko bimeze.
ni ukuvuga ngo hashize amezi 3 n'igice habaye ibintu bitatu bigayitse cyane ku mibereho y'impunzi z'abanyarwanda. Umwe yaburiwe irengero, undi yarokotse Hamana, undi we byarangiye igikubita. Ibyo bintu uko ari bitatu birakabije, biragayitse. Umva ko leta ya Mozambique itagomba gukomeza kubirebera, yagombye kugira icyo ikora kugira ngo yongere igarure icyizere amahanga n'impunzi z'abanyarwanda ndetse n'abandi ba Mozambique bose bavuga bati ibi ni ibikwiye kuba ku bantu twari tubanye neza kandi bari badufitiye akamaro, natwe dushimira abaturage ba Mozambique ko badufitiye akamaro. Bwana Cleophas Habiyaremye, perezida w'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique, ndagushimiye cyane umwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Nawe ndagushimiye Mutagomwa. Turiko tubandanya kurondera abategetsi baserukira u Rwanda i Maputo kugira bagire ico babivuzeko. Nitwabaronka turaza kubashikiriza ico babivuzeko mu makuru yacu ari imbere. Tuze mu Burundi aho inama nshingamateka yaraye yemeje itegeko rigenga impunzi mu gihugu rizibuza kuba mu bisagara bikagabanya umwidegemvyo w'uruja n'uruza mu gihugu hagati. Integuro y'iryo tegeko yari yajanywe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano, akaba yiriwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe kuyisigura. Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru dufiti. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati yasiguriye abashingamateka ku itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga, impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi aho bita Patride mu Gifaransa rimaze imyaka irenga 30, kandi ko ari ngombwa ko rishasha abashingamateka babwirizwa kubanza kuryemeza kugira ngo rije mu ngiro. Iryo tegeko ririmo uburenganzira ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n'impunzi zakirwa n'u Burundi uhereye ku mwidegemvyo wo gutembera mu gihugu, ukwankirwa kuba mu bisagara, ukubakana n'abavuka gihugu, kuronswa impapuro z'agateganyo zo kuba mu gihugu, uguhabwa ubwenegihugu n'ibindi. Kuva mu kwa gatatu 1989 haba integuro ya mbere y'itegeko rigenga abinjira n'abasohoka igihugu, Jacques ko buca avuga ko ryategerezwa guhinduka kubera habaye impinduka nyinshi muri ico kiringo, harimo iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC, gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impapuro z'inzira, ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi, indengambibe harimo iterabwoba n'ibindi. Ubijanye na kino gisata vyose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bw'asohoka n'abinjira PAF mu gihe vyahora bikorwa n'ubuyobozi butandukanye, bumwe bwegukira intwaro yo hagati, ubundi burabwa n'ubw'umutekano wo hagati mu gihugu, mu gihe ubushikiranganji bwagiye burateranywa ahandi naho bukagirwa bubiri, muri kino kiringo bukaba bwarateranijwe mu mwaka uheze. Umushikiranganji Jacob yabwiye abashingamateka kandi ko n'utunenge twose twaba twibonekeza kugeza aho Burundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikora urucuruzwa rw'abantu tuzokosorwa vyoroshe itegeko rimaze kuja mu ngiro. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka turuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko, imwe mu y'imikambi y'impunzi z'abakongomani, asanga abahungiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi. Sabine Ntakarutimana ubwira abajejwe ibi byo gukurikirana impunzi zahawe indaro ngaha mu gihugu cacu ko bakurikirana cane ku bijanye n'uruja n'uruza, kuko kugira ngo umutekano w'igihugu tugume tuzi ko ucunzwe neza nuko nabo bokurikiranwa. Ibi nkabivuga ko hari igihe abenegihugu duserukira uhora wumva bariko barabaza ati mbega impunzi ziri mu Burundi kumengo zidegemvya cane kurusha abenegihugu. Daniel Gerard Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, nawe yifuza ko ata mpunzi zosubira kuba mu bisagara. Ubaye impunzi nta gaciro ugifise, uwo ari we wese arakuhonyanga. Niyo abandi batonze ku murongo we barakuvanamo. Uri umuntu udafise iyo uja n'iyo upfa. Uri impunzi nuvuga ko nta duwa. Ntibazo baza bababesha ngo hariho ngo duwa y'impunzi. Nta duwa ibaho. Kemera bakagukwega mu vyondo igihe bashakiye bakakureka. Hariho abantu benshi bari mu makambi y'impunzi hano, ariko usanga bafise uburenganzira bwinshi bwo gutembera. N'impunzi bava mu makambi baje kuraba inka zabo ahi Bujumbura. Hariho n'abandi bakubwira yuko bafise uburenganzira bwo kuba mu muji, nta mpunzi ba mu muji. Jacques ko buca umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati yajanye integuro nshasha mu nama nshingamateka, avuga ko imaze kwemezwa ibibazo vyose bizotorerwa umuti. Twaratanze amategeko akwiye yuko abajejwe intwaro bakorana cane n'abarongoye amakambi. Barazi neza yuko ajya amakambi barongoye atari ikomine mu yindi, turafise impunzi zitari nke ziba mu bisagara. Nibaza yuko ari ibintu vyo kugarukako kugira umuntu azarabikosora bukebuke. Usanga ari n'ikibazo mu gihe nk'umuntu yahuza muri leta iharanira demokarasi ya Kongo agashashika ngaho Bujumbura ari minota mike akaba yashitse Kongo kongera akagaruka, usanga bitoroshe. Umushingamateka Apollinaire Sindayikengera warajwe ishinga n'ikibazo c'abarundi baba mu mahanga, ariko bagasabwa kurinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z'inzira. Abarundi bari
iyo amapasiporo yabo yaheze igihe bagomba kuyarondera birabagora cyane, bigasaba mbere ko babanza gushika ino zoba niziye zituma bitaborohera, kandi tuzi yuko hamwe no mu bihugu twagikanije babikora. aho umushikiranganji Ndirakobuca yemeza ko kiretse abanyeshuri ata wundi muntu n'umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw'inzira atari ku butaka bw'u Burundi. Kurya umuntu mukuru nk'akaranga muntu abanza gushika kuri komine, nitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika ikindi ari hanze ngo ni muntu yigire pasiporo, ko ari urupapuro rufise akamaro kandi akamaro kadasanzwe. Pasiporo yiwe yaheze naze ashika i Burundi asabe iyindi ambone diforme, binafasha no kwiyumvamo cya gihugu ciwe. Hariho abo duhereza l'exception n'abanyeshuri abafise bourse ya leta, abadafise bourse ya leta. Iyi nteguro leta yatungikiye mwayemeje 100%. Integuro y'itegeko rigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga, impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi yemejwe 100% n'abashinga amateka. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Tugushimire Eloge. Umukuru wa Eklezia Katolika y'u Rwanda Cardinal Antoine Kambanda avuga ko abanyarwanda bakeneye urukundo rwitanga, rwihangana kandi rubabarira. Yabitangarije Ijwi rya Amerika nyuma y'ikoraniro mpuzamakungu rya Eucharistia ryabereye i Budapest muri Hongria, risozwa na Papa Francisco. Yasavye abanyahongria kugira urukundo n'impuhwe zo kwakira abakomoka mu bindi bice vy'isi. Cardinal Kambanda yatanguye ikiganiro abwira mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uko ayo majambo ya Papa yoshirwa mu ngiro mu Rwanda. Abakristo mu Rwanda urukundo rwitanga rurakenewe, umuntu ahubwo akitangira abandi, urukundo rwihangana no kwihanganira abandi. Ku bana kw'abanyarwanda bisaba kwihangana kwinshi uje urwo rukundo, noneho cyane urukundo rwabarira. Papa Francisco yasabye abanyahongiriya kugira urukundo n'impuhwe zo kwakira abakomoka mu bindi bice by'isi baje babagana. Ariya magambo ya Papa yashyirwa gute mu ngiro mu Rwanda? Kwakira abandi batugana biba bivuga abandi tudahuje, abandi batari abacu cyangwa se tubonamo abanyamahanga. Bisaba ko mugenzi wawe kumubonamo ishusho y'Imana, kumubonamo umwana w'Imana. Gukunda nka Kristo rero nuko nawe tuvuga ko uko Imana imukunda nanjye niko mukunda, uko Imana imwakira nanjye niko mwakira. Ibi rero bigatuma ushobora kwakira bose ugiriye Yezu Kristo, ugiriye urukundo rwe kandi umwigana. Papa yagarutse cyane ku ikimenyetso cy'umusaraba mutagatifu, umunsi wizihizwa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9. Agaruka ku rukundo no kwirundaho iby'isi biharawe cyane muri iki gihe. Ni gute umusaraba wa Kristo wabera urumurikiriza yo mu Rwanda ndetse n'abasaseridoti? Mwambwira se uko Kiliziya y'u Rwanda yifashe mu kwitwara gikene no kutararikira iby'isi? Umusaraba ni ikimenyetso cya rwa rukundo rwitanga. Nta rukundo ruruta rw'umuntu wemera guhara amagara ye agiriye uwo akunda, mu rugero rwa Yezu Kristo. Urwo rukundo rwitanga rero ni rwo rukenewe mu Rwanda, kuko iyo umuntu areba inyungu zabe bituma ahemukira abandi cyangwa se abagirira nabi kugira ngo we agere ku nyungu ze. Umusaraba rero ni icyo kimenyetso cy'ubwo bwitange, cy'uko kwigomwa. Aho bigaragarira rero cyane cyane ni mu mutungo, ko hari igishuko cy'ibintu, igishuko cyo kwigwizaho umutungo. Mu Ivanjiri ndetse Yezu avuga ati nshobora kuba umugaragu w'abashobuja babiri, ugomba guhitamo Imana cyangwa se ibintu. Umusaraba rero ahantu ugaragarira hambere ni uko gushobora kwigomwa ibintu kugira ngo nk'uko Yezu Kristo yemeye, ni nyiri byose ariko yemeye ubukene kugira ngo dukize. Mu Rwanda rero Kiliziya
mbere na mbere ni uko umutungo wayo kandi icyo twiga buri munsi ni ugusangira n'abakene, ni uko umutungo tuwukoresha mu gufasha abakene n'imbabare, mu gusangira n'abakene n'imbabare tuwukoresha muri ibyo bikorwa by'impuhwe. Kandi umutungo n'ubukire binajyana no kwikuza, bikanajyana n'amahari ndetse no kugirana nabi. Buryo rero kwicisha bugufi no kwiyoroshya no gusangira muri iki gihe cya lockdown ya covid twagiye dushishikariza abakristu kandi byagiye bikorwa kugira ngo no mu mikoro yacu makeya muri guma mu rugo he kugira uwicwa n'inzara, ufite icyo afite agisangiza umuturanyi kugira ngo bose bashobore gukira. Kuko nasonza akajya gushaka icyo kurya hanze akandura, nagaruka nawe arakwanduza. Ku buryo rero uko kumva gusaranganya mu duce dufite niyo nzira y'ukuri y'urukundo rw'umusaraba. Ndabyumva neza mu gushishikariza abasaserdoti gusangira n'abakirisitu batishoboye, ariko se munyemereye nkababaza, hari amadiyoseze amwe mu Rwanda akungahaye yifashe neza, hakaba n'ayandi adakize cyane ndetse afite n'abasaserdoti kennye, reka mbyite gutyo, batabona amafaranga ahagije yo kubafasha mu mirimo yabo ya buri munsi. Hari ubufatanye mushyira imbere bwo kugira ngo amadiyosezi akungahaye yo mu Rwanda afashe adafite namba, kugira ngo n'abo bapadiri nabo bashobore kubaho neza nta rari bagize ry'iby'isi biri hanze. Turafashanya, hari ibikorwa dukorera hamwe, ariko hari no gutwererana no guterana inkunga. Iyo diyoseze imwe yagize ibyago, ndabona nko ku Nyundo seminari yaho umwuzure wa uriya mugezi watwaye ibintu byose mu seminari, hakabaho amadiyoseze anyuranye kubatwerera. Ndabona Ikibungo impunzi zije 50,000 ko za diyoseze zegeranyije ibikoresho by'ubutabazi kugira ngo dushobore kwakira abo bavandimwe, n'ibindi bigenda bikorwa. Ariko ntabwo umuntu yavuga ngo twabigezeho 100%, ni uguhozaho. Ariko kandi hari n'ikindi tugomba gutandukanya, nuko umusaserdoti yitoza kubaho muri byinshi no kubaho muri bikeya, gukora ibishoboka mu bushobozi afite, kuko nanone gutsinda n'irari ry'ibintu ari nabyo bituma n'icyo afite niyo byaba ari bikeya abashobora gusangira n'abandi. Mugitangira mu bisubizo mwaduhaye mushingiye ku nyigisho Papa Francisco yatangiye i Budapest, mwagarutse cyane ku ijambo urukundo no kubabarirana bikwiye kuranga abanyarwanda. Munyemerere mbabaze, Kiliziya y'u Rwanda ifashe ite magingwa ya leta muri gahunda yayo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda? Tumaze imyaka 27 kwigisha gusaba imbabazi no kubabarira kugira ngo abantu bashobore kwiyunga. Kubabarira mu Kinyarwanda bijyana no kubabara. Kubabarira ni ukumva ububabare bw'undi, kumutega amatwi ukishyira mu mwanya we ukumva ububabare bw'undi. Icyo gihe arakubabaza ukababarana nawe, aho niho hava kuba wamubabarira nubwo yaguhemukiye. Nizo mbabazi, nizo mpuhwe. Ariko ivanjiri nyine ikora nk'umusemburo muri sosiyete. Ikaba rero hari umusanzu ukomeye Kiliziya yatanze muri iyi myaka yo kugira ngo abanyarwanda nyuma y'amahano ya Jenoside yabaye bashobore kugenda bakirana, babana, bababarirana, biyunga. Twebwe rero approche yacu cyangwa umurongo dufata mbere na mbere ni
kwiyunga n'Imana. Byose niho bihera iyo abantu bigometse ku Mana, iyo batacyumvira Imana, icyo gihe baba inyamaswa ku bantu. Rero ni ukugarukira Imana. Icya kabiri ni ukwiyunga nawe ubwawe. Iyo umuntu nawe aba yacitsemo ibice. Burya umuntu ugira nabi, ugirira undi nabi, nawe ubwe aba yifitemo amakimbirane, noneho akayasohora agirira nabi undi. Rimwe na rimwe n'icyamutwaye. Rero umuntu ashobora kwiyunga n'Imana, bituma nawe ubwe yiyunga, nawe ubwe akisuganya, akaba umwe, akakora ibintu noneho biri kohera, bihura na kamere ye nk'umuntu w'urukundo waremwe mu ishusho y'Imana. Noneho icyo gihe etape ya gatatu ni ukwiyunga n'abandi. Ntawe utanga icyo adafite, bisaba ko kwiyunga n'Imana, kwiyunga nawe ubwe, no kwibabarira. Rero hari abantu badashobora kwibabarira. Icyo gihe rero kubabarira abandi biramugora. Noneho yagera kuri iyo ngingo rero yo kwiyunga n'Imana, kwiyunga nawe ubwe, bituma ashobora noneho no kwiyunga n'abandi. Nicyo rero twebwe niwo musanzu wacu, ntacyo twakwigezaho Imana itabidufashije. Muduhaye nk'ingero nkeya, muzafasha mute minisitiri mushya uheruka gushyirwaho ushinzwe ubumwe n'ubwiyunge nka Kiliziya? Twebwe turakomeza umurongo wacu. Mbere na mbere ni ukwigisha ivanjiri, ko buriya n'ubungubu nkatwe insanganyamatsiko inahuza n'insanganyamatsiko y'ikoraniro mpuzamahanga y'Ukarisiya dufite, ntabwo twashoboye kuyizihiza kubera icyorezo. Bari twarateganyije mu kwa karindwi i Kigali, ariko ubu turateganya wenda bishobotse mu kwa 12 natwe gukora ikoraniro ku rwego rw'igihugu y'Ukarisiya. Insanganyamatsiko twafashe ni Ukarisiya, isoko y'urukundo, impuhwe, imbabazi n'ubwiyunge. Urumva rero ubwo mu gukora ubutumwa bwacu haba hari umusanzu dutanga. Ikindi tukiri mu gukora, turi mu kwiga no gukora urugendo rw'ukuntu abantu bashobora kwiyunga n'amateka yabo. Kwa kwiyunga nawe ubwawe ni no kwiyunga n'amateka yawe, umuntu kwiyunga n'amateka ye no gusukura purification de la mémoire, binajyanye no kwiyunga n'amateka, kuko abantu barakomeretse, mbese no kugaruka ku bikomere no kwiyakira kugira ngo umuntu ashobore kwakira abandi. Nyakubahwa Cardinal Antoine Kambanda, ndabashimye cyane ku bw'aka kanya mwongeye gufata mukagaha abumva Ijwi ry'Amerika. Murakoze Ijwi ry'Amerika kuba muduhuye umwanya wo kuba batanga ubutumwa buhumuriza kandi ubutumwa bwubaka. Ni n'ubutumwa bw'Imana kandi ndabashimira.